Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Pa izbornik nije govorio o nekim zabranama i tako nešto, kad se mora na spavanje, kad se ne mora. Proslavio je svak sa svojim najbližim obiteljima, a bili smo i dosta vremena između sebe zajedno i bilo nam je super, ali svi smo svjesni šta nas čeka vrlo brzo, tako da nije bilo vremena ni prostora za neko veliko opuštanje i slanje. Možete vi reći? Dario, isto pitanje. Pa dobro, normalno nismo baš previše slavili, malo smo se opustili nakon te utakmice u hotelu sa prijateljima, rodbinom. Znamo da smo napravili veliku stvar, morali smo se malo opustiti, proslaviti, ali nije bilo ništa pretjerano jer znamo da nas čekaš puno posla. Pa ne znam, po meni i prije početka ovog Eura Portugalci i Španjolci su bili moji neki favoriti. To su dokazali nakon ovih prvih utakmica, a što se tiče četvrtfinala, ja bi Češku. Pa evo, ja mogu reći za mene Nizozemska, ja mislim da je ipak ta razlika od 7-1 da govori samo za sebe, i Portugal, Španjolska i Hrvatska. I što se tiče četvrtfinala, ja bi isto Češku. Pa dobro, to nije nikad bilo upitno, podrška naših navijača, mislim da je stvarno odlična atmosfera bila na oba dvije utakmice, a šta stvarno veseli i u razgovoru sa prijateljima u Hrvatskoj, svi govore da je bila ludnica u Hrvatskoj i na to smo stvarno sretni i ponosni. Ja se samo nadam da će se tako nastaviti dalje. Hvala. Pa evo, ja isto moram, stvarno sam zadivljen navijanjem i ne samo mi u reprezentaciji, nego i šire, znači da ono što je bolje od prijašnjih puta, nema više ni zvižduka na protivničku himnu, nema više ni nikakvih ekscesa i stvarno, osim što pokazujemo dobar nogomet, isto tako pokazujemo i Europi kako se navija. Pa dobro, sigurno vidjeli smo da su kvalitetna momčad, čvrsta momčad. Prošli su kroz te kvalifikacije dosta suvereni, tako da sigurno jedna opasna ekipa. I bit će dodatno motivirani i mogu još proći teoretski, tako da će sigurno biti jako motivirani i za nas će biti teška utakmica. Ali mislim, možemo odigrati opušteno zato što smo prošli, tako da nemamo nekog imperativa. Pa isto tako. Vidjeli smo da pa nije se posebno isticalo, mislim da imaju odličnog vratara, da su opasni na prekide i da imaju igrače sigurno koji mogu napraviti problema protivničkim obranama, isto tako da se ne trebamo bojati Poljaka. I najbitnije je da smo mi svoje probleme već riješili, tako da u tu utakmicu možemo ući dosta opušteno, ali ne sad da to olako shvatimo, nego stvarno mi tu utakmicu želimo pobijediti. Znači ići dalje sa 9 bodova.